هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه أوهار بيدوس إدوهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين النبي اهتز له عرش الرحمن. هذا معاذ سعد بن معاذ أوهار ومو الله سبحانه وتعالى عرشي قول إدوهو جماعة. هذا بكم بيان وجن دني سعد بن معاذ رضي الله عنه جماعة من صحابي ماتيوري كما مايك الصحابي أوهار بيدوه الله سبحانه وتعالى حد وافا إم بر مخلوق على عرش إدوه جماعة دي واحد. هذا عرش يكي الله سبحانه وتعالى حد وافا مخلوقات تكترين إم بر جنبي مخلوق هذه إم ماي إم تنوس مخلوق الله سبحانه وتعالى من عرش سفكرة وافا وني كرت قرآنك بالعرش العظيم هذه ما جنبي عرش كمجا وبالعرش الكريم هذه بالعرش المجيد. هذا مفدين الله سبحانه وتعالى قرآنك بعرش سفكرة وافا هذا من عرش يكي مي هريها مخلوقات تكوجي إم ماتيغا ومخلوق الله سبحانه وتعالى حد وافا وتكتيغ ترين إم ماتيغا وديغم ولبيغم ومخلوق كي العرش. نبي صلى الله عليه وسلم غريهم ربابين عيسى حديث إمام بخاري رباك رفافا بحديثك نبي صلى الله عليه وسلم حديث القربي فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فاهتباء الله تبامه الله سبحانه وتعالى حضرتك دنوانا ما فاهتبامه الفردوس دفو من يديش فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. هذا الفردوس كيمي سورجيغا وإم ماين إم هو وجن في تاني هذه سورجيغا إم ماتي درجة وفوقه عرش الرحمن هذه مي سورجيغا الفردوس كماتيغا بني الله سبحانه وتعالى الرحمن عرش كله إمام سورجيغا إم ماتيغا وبني العرش عرش ماتيغا الله سبحانه وتعالى استواء وديغمبه مي عرشي کے محکمہ بڑکم بیان کو دیو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث القرآن و حدیث و نبي صلى الله عليه وسلم حديث القرآن ما السماوات السبع والأرضون السبع في كرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. ودا بين كرسيو كتريالون أنغوتيين حس بمكانلما إفادة أدي كرسيو عرشي كتريالون أنغوتي حس بمكتريالما إفادة هذا من حديثك النبي صلى الله عليه وسلم بيان كدفني كرسيو كبركما تنوسكا أرغن من ميدك ودا بين كرسيو كتريالون حس بمكتريان أنغوتيين إلهم فدكما النبي صلى الله عليه وسلم صفكورف أدي عرشي كبركما بيان كورفي هذا كرسيو كتريا ودا بين لومون واتر وجن دني وات إفادة وجن دني حس بمكتريان أنغوتيين إلهما أدي عرشي كبركما بيان وجن دني مي كرسيو عرشي كتريا لومون ekkala angoti hus bimuga teriyan ellaluma effada wegemme mana arshige bodukamu kursiyu uda bimavure eta gune tanawas wegemme adi mi kursiyu arshige teriyallumu mi kursiyu ge misalaki e hus bimuga teriyalli angoti fada mikum bayan wegen dani mi kursiyu ge bodukama tanawaska adi mi ma wegemvi makhluq emme bodu makhluq Sa'd bin Muaz awahara viduhu telige gugumegen dia adi mi fada hadith ta sunni jamaat ميهو قبول كرني اي انديها وحقيقي معناها ايك معنى بدل كرمه نتي تحريف كرمه تعطيل كرمه تكييف كرمه تمثيل كرمه نتي سنة جماعة ميهو عقيدة يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريه صح مقول ثابت ومفاد حديث ايك أصل معناها معنى كرم اي حديث تك معنى بدل نكرو نوتا معنى نواكا من نبنو ادي كيهنن هي سوال نكرو ادي ايا اهن تكتشا افد نكرو مي سنة جماعة ميهو نمفر تكا صففر تكوغا جنغلوبا ميزانكي اهو مغا سببو ابا ميهو ورق جينا غنا فطرة تكون سلام بجن ديا الله سبحانه وتعالى يلت قرآنك وحي كرد الرحمن على العرش استوى الرحمن استوى ودين بني عرش متيجة أديس الله تعالى وحي كرد ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا هذا مفدين جينا آية تكيك الله سبحانه وتعالى وني إله استوى ودين بني عرش متيجة كم بيان قد وافا إفهمون الله سبحانه وتعالى ودين واتنا مدو سؤال أفضل
ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ಶಿ ಮತೀಗ ಒಡಿಗೆ ನುವಾಕಮ ಗುಣ ಮೀಹಾ ವರ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ದೇ ಅಕೀದಾಯನ್ ಕುರೆ ಅಕೀದಾಯಗೆ ತೆರೆ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದಾನ್ ಎಕೊತುಂ ಫುರತಮ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಅಹರಬೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತು ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಮಂ ಎದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಒಡಿಗೆ ವನಿ ಹುರಿಹಾ ತನೆಗೆ ಬುಣು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಒಡಿಗೆ ವನಿ ಹುರಿಹಾ ತನೆಗೆ ಬುಣು ಆದೆ ಕುರ್ಆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಒಡಿಗೆ ವನಿ ಅರ್ಶಿ ಮತೀಗ ಕಮ ದಲೀಲು ಲಿಬೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ಶಿ ಮತೀಗ ನುವಾಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಮೀಹಾ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ದೇ ಅಕೀದಾಯಕ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದಾನೆ ಫುರತಮ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹುರಿಹಾ ತನೆಗ್ಗ ವಾಕಮ ಬುಣು ಆದಮಿ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಬಾತಿಲ್ ಅಕೀದಾಯ ಫಾಸಿದ್ ಅಕೀದಾಯ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತ ಅದಿ ಫಿತ್ರ ಅದಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಇಜ್ಮಾ ಅದಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಅಕೀದಾಯ ದೆನ್ ಎಫದ ಮಿಯಕು ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದ ಅನೆನ್ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಬೋಮತಿಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ತಿರಿಗಾವೆಸ್ ಕನೈ ಫರಾತುಗಾವೆಸ್ ವೈ ಫರಾತುಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಬೇರುಗಾವೆಸ್ ನುವಾಕಮ ಬುಣ ಅಕೀದಾ ಆದಮಿ ಅಕೀದಾಗೆ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಬುಣನಿ ಖಲಕು ಒಡಿಗೆ ನುವಾಕಮ ಖಲಕು ಒಡಿಗೆ ನುವಾಕಮ ಎವ್ವೆಸ್ತನಿಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಒಡಿಗೆ ನುವಾಕಮ ಆದಮಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ಶ್ ಮತೀಗ ಇಸ್ತಿವಾ ಒಡಿಗೆ ನುವಾಕಮ ಗುಣ ಮೀಹಾ ಮೀದೆ ಅಕೀದಾಯಿನ್ ಕುರೆ ಕೊನ್ನೆಸ್ ಅಕೀದಾಯಕ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದಾನೆ ಸುನ್ನೆ ಜಮಾತು ಮೀಹು ಗೆ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಸ್ತಿವಾ ಒಡಿಗೆ ವನಿ ಅರ್ಶಿ ಮತೀಗ ಕಂ ಏಕಮ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತು ದಲೀಲು ಲಿಬೇತಿ